Ikaze nanone muri gahunda z'amakuru ndetse ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho mudukurikiye muri mu mpande zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari muri Uganda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Uburundi n'igihugu cya Tanzania. Mwese mbabwira ko ibintu bihinduye isura. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump amaze gufata icyemezo gikomeye cyane. Intambara y'umurasirazuba bwo hagati ikomeje kugira ingaruka zikomeye cyane ndetse no ku biciro bya peteroli, ariko mu Rwanda naho izamuka mu buryo bukomeye cyane cyangwa se butumbagiye cyane bwo rwego hejuru. Nabyo ni ibintu bikomeje kuvugwaho byinshi cyane mu buryo butandukanye. Hari itangazo ariko kandi rikomeye cyane maze gushyirwa ahagaragara n'igihugu cya Iran, ndetse abantu benshi bamaze kugenda basa nk'abaho bakangarana. Reka ngaruke ndambura amakuru yose mu buryo burambuye, ariko reka mpere ku nshamake makuru ingenzi hanyuma tubone kugaruka kuri ayo makuru. Ijwi rimwe gusa ryazibiye ingingo igabanya ububasha bwa Perezida Trump ku ntambara yo muri Iran. Ingingo yateguwe n'abademokrate yo kwima ububasha Perezida Donald Trump bwo gushoza intambara kuri Iran yasubiye kuzibirwa n'inama nshingamateka, inyuma y'indi ngingo nyene yari yaraye kandi zibiwe n'inama nkenguzamateka. Iyo ngingo yatowe ku majwi 213 bayemeje, nayo 214 kandi barayakana. Abademokrate baraharanira ko bakarengwa ko batarota bamanika amaboko, bavuga ko ari uburyo bwo gushira ku mugaragaro ibyumviro by'abashinga amateka. Abarepublikani hafi bose mu nama nshinga amateka na nkenguzamateka baranse integuro ziheruka, nubwo bamwe kandi berekana ko bashobora kwisubira ko ari na hamwe kandi intambara yobandanya. Trump yagiye atanga ibihe bitandukanye ku gihe intambara kandi yategerezwa kumara, aho ubu bwa vuba cyane yavuze ko intambara iri hafi kurangira. Kuwa kane yavuze ko ibiganiro bishasha bishobora kandi gutangura bitarenze muri mpera ndetse zinondwe, kandi ko Amerika na Iran ngo byari hafi cyane yo gushika ku masezerano. Mu bisa nkaho rero yizigiye ko ibindi biganiro amaso mu yandi byari hafi, Trump yavuze ko atarazi neza nimba bizoba bikenewe ko aka gahenge na Iran kongerezwa ikiringo. Amatora yo kwa kane mu nama nshingamateka yari yerekeye integuro rusange ikizwi nka Conciliar Resolution, cyangwa se itegerezwa no kwemezwa n'inama nshingamateka na nkenguzamateka. Iyo ni ingingo irengana mu nama nshingamateka, byari kuba ngombwa ko ibanza kwemezwa n'inama nkenguzamateka Sena. Umukuru w'igihugu nta bubasha yaba afise bwo kuyanka, ariko gusa yari gushobora guhagarikirwa mu masentare. Sentare nkuru y'igihugu yarigeze gusanga izo ngingo ari nkaho kandi ziteye kubiri ndetse n'ibwirizwa shingiro, nk'uko byagaragajwe muri raporo y'umwaka uheze yateguwe n'igisata c'inama nshingamateka na nkenguzamateka kijejwe ubushakashatsi Congressional Research Services, nk'uko byagiye bigarukwaho. Mu matora yo mu nama nshingamateka kuwa kane, umushingamateka Thomas Massie wo mu ntara ya Kentucky yabaye umurepublikani umwe rudende yifatanije n'abademokrate mu gushigikira iyo ngingo, mu gihe Jared Golden wo mu ntara ya Maine yabaye umudemokrate umwe rudende yayanse. Umudemokrate Gregory Meeks ndetse wa New York ari nawe kandi yashikanye integuro mu nama nshingamateka, yavuze ko azoshikiriza iyindi nteguro irondera kugabanya ububasha bw'umukuru w'igihugu bwo gushoza intambara mu twigoro tw'abademokrate two guha ububasha inama nshingamateka na nkenguzamateka ku bikorwa vya gisirikare. Utwigoro tw'imbere yaha ati two kwemeza integuro zibiri zitandukanye, ariko Trump zombi zihuriye ku ngingo yo kugabanya ububasha bwa Trump zarananiwe no kurengana, haba mu nama nshingamateka canke nkenguza amateka. Tubandanya n'andi makuru. Intambara yo muri Ukraine, abategetsi b'Urusiya bavuga ko bakoroye amadrone 586 mu masaha ashika kuri 28. Igisirikare kirwanira mu kirere gitangaza ko cyakoroye indege zitajamwo abadereva drone za Ukraine 568 masaha 28 aheze, nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganje bw'Uburusiya bujejwe kwivuna abansi. Ubuhinga bwo kwivuna ibitero byo mu kirere bwakoroye amabombe ntawusha
icyenda igisasu ca HIMARS ca Amerika hamwe n'amadrone 568 niko ubushikiranganje buvuga. Imwe mu ntara zatewe nano madrone ya Ukraine yarimo intara ya Leningrad aho ikivuko cahitwa Vostok cadutsemwo umuriro kuko bitangazwa na buramatari w'iyo ntara Alexander Drozenko akavuga ariko ko washoboye kuzimwa. Yagize ati umuriro urimo wadutse inyuma y'igitero ca drone muri kano gatondo ku kivuko ca Visotsk wazimijwe rwose. Imbere yaha yari yatangaje ko amadrone 27 ariyo yarasiwe mu kirere c'intara ya Leningrad. Abategetsi bavuga ko ata muntu yapfuye canke ngo akomereke. Eka na buramatari w'intara ya Samara bavuga ko mwijoro ryakeye habaye ibitero by'amadrone vyakozwe ku bigo vy'inganda hitwa Novosibirsk ndetse na Silizane. Hanyuma witwa Vyacheslav Fedorochev nawe nyene yavuze ko atewe vyahitanye canke ngo bikomeretse. Hagati aho avuga ko imwe muri ayo madrone yarokokeye hafi y'ibitaro bimwe byakira abavyeyi bibaruka muri kariya gace. Akavuga ko amadirisha yamenaguritse ariko ko ata muntu yakomeretse mu buryo bukomeye. Ibinyamakuru bikorera muri iyo ntara bitangaza ko aba bana bose hamwe n'abarwayi bimuwe ku bindi bigo by'ubuvuzi muri ico gisagara. Ukraine ntaciratangaza kuri ibi bitero bivugwa ku butaka bw'Uburusiya. Hagati aho igisirikare cayo kirwanira mu kirere naco kivuga ko ingabo z'Uburusiya zakoze ibitero biva mu mpande zitandukanye zikoresheje amadrone 119. Kivuga ko hafi 150 yari mu bwoko bwa Shahidi, amadrone y'ubwiyahuzi ashingurwa na Iran. Mwitangazo kigira kiti ici gitero cyo mu kirere catujijwe n'indege, misile zikorora indege z'intambara, ingabo zikoresha buhinga bwa none bw'intambara, indege zitajamwe abadereva ni drone hamwe n'imirwi ijejwe kurwanya imiriro y'ivyaduka mu ngabo za Ukraine zirwanira mu kirere. Ubuhinga bwo kwivuna ibitero byo mu kirere bwakoye kandi amadrone y'umwansi 190 mu bwoko bwa Shahidi, Garbera, Itamars n'ubundi. Buraruko mu manuko no mu buseruko bw'igihugu amadrone 28 kandi yarasiye mu turere 17, ibindi bisigarira bitorwa mu bibanza 9. Haraheze imyaka irenga 4 Uburusiya butanguje intambara kuri Ukraine kandi gushika ubu twigoro two kwirangiza ntaco turashika ko. Ibitero vya Amerika na Israel kandi kuri Iran vyatanguye mu mpera z'ukwa kabiri bikaba bisa n'ivyibagije iyi ntambara ya Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Tugaruke mu gihugu cy'u Rwanda mbabwire ko amakuru aravuga yuko abanyarwanda 39 barapfuye bavuka bakomeza kandi kwiyongera muri 2025. Ni raporo y'ikigo cy'igihugu kibarushamibere izwi nka Rwanda Vital Statistic Report yagaragaje ko mu Rwanda abantu bapfuye mu mwaka wa 2025 wose ari 39,355 barimo 55.9% bapfiriye hanze y'amavuriro, mu gihe abana bavutse muri uwo mwaka ari 356,838. Iyi raporo yashyizwe hanze ku itariki ya 15/2026 igaragaza ko abantu bapfiriye mu miji barimo 58.6% bapfiriye hatari ku ivuriro, naho ni 41.4% bapfira ku ivuriro. Abapfiriye mu cyaro ni 61.3% bapfiriye ku ivuriro, mu gihe 38.7% bapfiriye ahandi hatari ku ivuriro. Intara y'Iburasirazuba niyo yapfushije abantu benshi bagera ku 10,085, ikurikirwa n'amajyepfo yapfushije abantu bagera ku 9,202. Intara y'Iburengerazuba yapfushije abantu bagera ku 8,853, iy'amajyaruguru hapfa bagera ku 6,680, mu gihe aho umujyi wa Kigali bapfuye 4,227, abantu 308 kandi barapfuye bo ntibimenyekana intara bakomokamo. Ubusesenguzi bwakozwe n'iki kigo kandi bwagaragaje ko mu baguye mu mavuriro 49 n'igice bishwe n'indwara zitandura, mu gihe kandi abapfiriye hanze bishwe n'indwara zitandura ari 58.18%.
abahitanwa n'ibindi birimo ibikomere biganje cyane mu bapfira mu ngo bangana na 14.3%, mu gihe abapfira amavuriro ari 10.5%. Indwara zandura kandi zitana abantu bageze ku mavuriro bangana na 40%, abagwa mu rugo bakaba bagera kuri 26.9%. Mu bapfiriye kwa muganga harimo abarenga 14.9% bishwe n'ibibazo bagize mbere cyangwa nyuma yo kubyara, abandi 6% bishwe n'indwara zo mu myanya y'ubuhumekero, 4.3% bishwe n'indwara zifata urwungano rw'imitsi ijyana amaraso mu bwonko, mu gihe impanuka zo mu muhanda na diabete byishe abantu bangana 2.7%. Ku bapfiriye mu rugo cyangwa se hanze y'ivuriro hakunze kandi gukorwa isuzuma murambo rushingiye ku magambo autopsie verbale, babaza nyir'umuntu icyamuhitanye. Impamvu zagaragaye cyane ni indwara z'umutima zishe abarenga 27.3%, ibibyimba bifata imyanya yo mu nda nk'umwijima n'urwagashya byahitanye abantu bagera ku 8%, naho 5% bazize ubwicanyi. Virusi itera sida ndetse n'uruhererekane rw'indwara zishamikiyeho byahitanye 4.9%, mu gihe kandi stroke yahitanye 4.6%. Abana bavuka bariyongereye. Iraporo igaragaza ko abana bavutse muri 2025 ari 356,838. Imibare igaragaza ko biyongereye ugereranyije n'umwaka ushize, aho hari havutse abana bagera ku 341,129. Mu bana bavutse kandi harimo abahungu bagera ku 180,795, mu gihe abakobwa ari 176,043. Abiyandikishije muri systeme batarengeje iminsi 30 bavutse ni 99.1%. Abanditswe bakererewe ni 3,323. Muri mwaka rero abana bavukanye impuzandengo y'amagarama 3, mu gihe kandi abandi ni muri 2024 bari bavukanye impuzandengo y'amagarama agera kuri 3,084. Abana kandi bavukanye ibiro bike bageze kuri 8.1%, bavuye kuri 7.8% muri 2024. Mu bana kandi bandikishijwe 8% bavutse ku bagore bafite imyaka iri hagati ya 15 na 19. Abana 24.2% babyawe n'abagore bafite imyaka iri hagati ya 20 na 24, mu gihe abana bafite bangana na 23.9% babyawe n'abagore bafite imyaka iri hagati ya 25 na 29. Abagore bafite imyaka 30 na 34 bandikishije abana bangana na 19.8%, mu gihe abana bagera kuri bari hagati y'imyaka 35 na 39 bandikishije abana bagera kuri 15.4%. Abana bavuka bandikirwa ku ivuriro kandi bavukiyeho cyangwa se ku rwego rw'akagari. Reka duhindure ingingo gato hanyuma mbabwire ko mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa. Izindi mpamvu muzi zatumye lisansi mu Rwanda itumbagira. Ibiciro by'ibikomoka kuri petroli mu Rwanda byarazamutse ku kigero kidasanzwe kubera ingaruka z'intambara ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uko zirera isesengura kuva tariki ya 4 Werurwe kugeza ku itariki ya 17 Mata. Lisansi imaze kuzamuka ku kigero cya 47.7%, mu gihe kandi mazutu ari ku rugero rwa 13.2%. Ikindi kandi nuko ku nshuro ya mbere ibiciro byavuguruwe nyuma y'ibyumweru bibiri. Ubusanzwe byajyaga kandi bivugururwa buri mezi abiri, ariko mu ntangiriro za Mata byavuguruwe bimaze ukwezi. Ubu bigeze ku byumweru bibiri nabwo birongera bivugururwa. Ubusanzwe rero imibare ikoreshwa mu kugena igiciro muri RURA ikoze ku buryo ibiciro bishobora kuvugururwa na buri munsi bitewe n'imiterere y'isoko n'ingaruka zabyo. Imvano muzi y'izamuka ry'ibiciro ikwagaho. Lisansi igera mu Rwanda ikurwa ku byambu bya Tanzania, Dar es Salaam ndetse na Mombasa mu gihugu cya Kenya, kugira ngo rigere muri ibyo bihugu iba yaturutse ahandi. Kugeza ubu bivuga ko 27% ya lisansi yinjira mu karere niyo inyura mu muhora wa Hormuz cyangwa se Detroit d'Hormuz, indi ituruka mu Buhinde ndetse no muri Arabia Saudite, ariko inyuze mu yindi nzira iri hafi ya Yemen. Iyo ni muhora witwa Bab el Mandeb. Kubera ibibazo by'intambara ya Iran ndetse na Amerika byatumye umuhora wa Hormuz, Detroit d'Hormuz ufungwa, hari ubwato bwinshi bwahezeyo. Ibyo byatumye lisansi yavaga muri ibyo bice ijya muri Tanzania ndetse n'igihugu cya Kenya itagera. Hanyuma ibi bihugu rero
bishaka ubundi buryo byakwihutisha ituruka ahandi. Ubwo kwihutisha ituruka ahandi rero byatumye igiciro nacyo kirushaho gutumbagira. Ikindi ariko nko mu gihugu cya Kenya na Tanzania bahindura ibiciro bya lisansi na mazutu buri kwezi. Ubu lisansi muri Tanzania, muri Kenya iri kugera ku mafaranga 2342 by'amanyarwanda, mu gihe kandi mazutu yo iri ku 2341. Mbere yuko u Rwanda ruhindura ibiciro byarwo byari hasi ku buryo nk'amakamyo akura imizigo mu mahanga yashoboraga kandi kugera mu Rwanda, akaba ariho rero anywesha kuko ibiciro biri hasi ugereranyije n'aho aturutse. Ibi rero byatumye ibiciro bivugurwa kugira ngo bijyane n'ahandi, kuko n'ubundi inyungu zari ku bantu kurusha ku gihugu cy'u Rwanda. Abafite ibigega bongeje rero ibiciro ku buryo ndengakamere. Mu Rwanda bivuga ko iyo ibiciro bibarwa hagenderwa ku bantu batumiza ibikomoka kuri peteroli ku isoko mpuzamahanga, amavuta yabo akaza mu bwato mu karere. Abo bantu bafite nibura hafi 60% byo guhaza isoko ry'u Rwanda. Abandi 40% basigaye bo barangura muri Tanzania na Kenya ku bandi, bakumvikana ibiciro bagashyira mu ikamyo bakageza mu Rwanda ibicuruzwa. Kubera ko ibiciro byazamutse hamwe n'ahandi makuru yiganjemo rimwe na rimwe natuma ati ibi bintu ku isoko bihinduka vuba vuba, ati nko ku bantu bagera kuri 40% iyo bagiye kurangura barahendwa. Mu yandi magambo, umuntu ufite ububiko abavuga ati nubwo ntagurisha ubu nzayigurisha mu cyumweru gitaha kandi nzunguka. Abo bantu rero bafite ibigega nko muri Tanzania bazamuye igiciro cyane cyane mu buryo ndengakamere, bituma babandi 40% bajya kwirangurayo muri Tanzania. Mu gihugu cya Kenya bajyanaga amakamyo kurangura, baramutse rero babaranguriye batabasha gucuruza ku isoko bitewe nuko ibiciro byari byatumbagiye mu buryo bukomeye cyane. Bivuze ko uramutse wirengagije abo muri 40% ntihagire ikintu ukora, babandi 60% bazakomeza bageze ibikomoka kuri peteroli ku isoko, ariko bagere ahantu bashirirwa ku buryo u Rwanda rwakwisanga rwashiriwe burundu, tukamera nk'uko byagenze mu gihugu cya Venezuela. Icyo rero nicyo cyatumye u Rwanda rutanguranwa kugira ngo baba bantu babashe kujya kurangura, babashe kandi gucuruza ku giciro gishoboka. Ubusanzwe iyo ikamyo ivuye muri Tanzania kugira ngo igere mu Rwanda bisaba nibura iminsi igera kuri 5. Agatongare itangazo rya RURA rigena ibiciro bishya rivuga ko igiciro cya mazutu nticyahindutse mu rwego rwo gukomeza kandi kunganira ingendo rusange z'abantu n'ubwikorezi bw'ibintu ndetse n'ibikorwa by'ubukungu muri rusange. Ibi rero ni ingenzi cyane kuko izamuka ry'ibiciro bya mazutu ryatuma ubuzima bw'abaturarwanda burushaho kugenda buhembera cyangwa se burushaho guhenda mu nguni zose. Byaba bivuze ko kandi ingendo ziri buhende, ibiciro by'ibicuruzwa byinshi bigatumbagira ku isoko, hanyuma abanyarwanda tukisanga mu kaga. Ibyo bisobanuye ko kugira ngo bitazamuka leta ibigomba kuba yigomye imisoro, ndetse sometimes ugasanga ukoze nk'isesengura ry'uko ibintu bimeze, ntabwo ayo mafaranga ashobora no kuba munsi ya 700 kuri litiro cyangwa se 800. Bivuze ko iyo bidakorwa gutyo nibura igiciro cya mazutu nacyo cyari kuba kigeze hejuru y'amafaranga 3000. Mu gihe ibintu byakomeza gutya, nibura nko mu kwezi kwa gatanu lisansi mu Rwanda izaba yamaze kuzamuka ku buryo budasanzwe, iri hejuru nibura y'3000 n'amafaranga 200 nk'uko n'undi bimeze, kuko n'undi ararengaho duce. Ariko ku isoko mpuzamahanga muri iki gihe akagunguru ka lisansi mu bihugu bimwe na bimwe kari kugura hagati y'amadolari 98 n'igice cyangwa se 113. Kwa kane Werurwe ku isoko mpuzamahanga akagunguru ka lisansi idatunganyije kaguraga amadolari 78 n'ibice 3% by'amadolari. Tariki ya 19 Werurwe kugeza kageze ku madolari 97, ndetse ku itariki ya 13 Werurwe ku kwezi kwa gatatu kari kageze ku madolari 98.7. Mu ntangiriro za Mata kari kageze ku madolari 108. So ngizo rero ni ziri mpamvu navuga ngo zikomeye cyane zanatumye ibiciro birushaho kugenda bizamuka muri rusange. Agatabulika duce mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo, ariko tuganira kuri Ambasaderi Nduhungirehe aravuga ati u Rwanda rwashimangiye ko gusenya FDLR ari ngombwa kugira ngo hakurweho ingamba z'ubwirinzi. Aya n'amagambo ya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Nduhungirehe akamudukuru wa diplomasi y'u Rwanda yatangaje ko ingingo y'ingenzi mu masezerano y'amahoro
n'ubufatanye hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasinyiwe i Washington ari ugukora ibikorwa bya gisirikare bigamije gusenya FDLR, u Rwanda rukabona kandi gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Niba mwibuka neza aya masezerano yasinyiwe Washington ku itariki ya 4 ukwezi kwa 12 mwaka ushize 2025. Perezida Paul Kagame yashyizeho umukono, Felix Tshisekedi yashyize umukono ku ruhande rwa Kongo, Perezida Trump ashyiraho umukono ku rundi ruhande, ariko kandi n'abayobozi bamwe mu bihugu bitandukanye, kuko Evariste Ndayishimiye yari ahari nk'umuntu wari ugiye guhita ayobora umuryango wa Union Africaine. Jessica Rupo ni vice perezida w'igihugu cya Uganda yari ahari ahagarariye Perezida Museveni. Witwa Joao Lourenço w'igihugu cya Angola nawe yari ahari. Hanyuma undi muyobozi wari uhari ni perezida wa Angola navuze Joao Lourenço, n'abandi batandukanye, kuko n'umuhango wari witabiriye ndetse bavuga ngo n'amasezerano y'amateka, ariko n'amasezerano yaje gukurikirwa n'intambara za hato na hato mu burasirazuba bwa Kongo. Icyo gihe mama 23 ndetse yahitaga ifata n'umujyi wa Uvira. Yabigarutseho mu kiganiro kigufi yagiranye n'iyitwa RT Antalya muri Turkiya, aho yitabira inama ku bya diplomasi. Minisitiri Nduhungire yagaragaje ko nyuma y'imyaka 32 abanyarwanda bibuka jenoside yakorewe abatutsi, ariko baharanira kwiteza imbere, kubaka ubumwe ndetse n'ubwiyunge. Gusa mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari umutwe ugizwe n'interahamwe abari mu ngabo zari za leta ya Habyarimana ex-FARC basize bakoze jenoside yakorewe abatutsi ndetse bagikomeje n'uwo mugambi. Ku rundi ruhande rw'umupaka muri Kongo hari umutwe kandi witwaje intwaro wakoze iyo jenoside utarambuye intwaro na Loni cyangwa se ingabo z'abafaransa zaraho, ahubwo uwo mutwe urabungwabungwa urashyigikirwa na guverinoma nyinshi za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubwo n'uyu munsi nyuma y'imyaka 32 kandi hakiri FDLR. Nduhungire yavuze ko nubwo uwo mutwe w'iterabwoba wita FDLR ariko aribo basize bakoze jenoside mu Rwanda ndetse bagakingirwa ikibaba n'ingabo z'abafaransa zari mu Rwanda ntizibambure intwaro. Ati bita FDLR ariko ni wa mutwe wakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Twasinye amasezerano Washington ku itariki ya 4 Ukuboza, arimo igice cy'ingenzi ari ugukora ibikorwa bya gisirikare bigamije gusenya umutwe wa jenoside kugira ngo u Rwanda rukureho ingamba zarwo z'ubwirinzi. FDLR ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse yakwijeyo ingengabitekerezo ya jenoside, bituma abatutsi bo muri iki gihugu bagirirwa nabi kugeza bamwe kandi bishwe, abana baratwikirwa. Uyu mutwe ushakira abarwanyi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu Burundi ndetse abawubayemo batashye bemeje ko ufite amaboko muri ibyo bihugu. Colonel Richard Nshimiyimana Auguste alias Colonel Bola wabaye muri FDLR aherutse kandi kubwira itangazamakuru ko imvugo za FARDC bavugaga ko bagiye gusenya FDLR zitarashyirwa mu bikorwa kuko abo bashaka kwambura intwaro aribo bazibaha. Ati niba koko babitangije, ati nibahereye ikinshasa, ati kuko ni Kinshasa FDLR iyo ati haba muri FARDC haba aba FDLR barimo, ati n'uyu munsi bamwe rero mu bo twabanaga ati bashinzwe inyungu za FDLR Kinshasa, ati biriya ati ni uburyo bwo kujisha kuko babiteganya, ati ntabwo babitangaza, babiteganya ntabwo babitangaza, ati kuri ahubwo bakagombye guhita babafata batanabivuze, ati kuko n'ubundi aho bari kumwe na FARDC ati barabahigaga hehe se kandi bari kumwe bari kurwana. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda Brigade General Ronald Rwivanga yigeze kuvuga ko FDLR igizwe n'abarwanyi bari hagati y'7,000 ndetse n'10,000 uko yagiye abigaruka. Reka mbashimire cyane, bifurize kugira ibihe byiza, turaza gusubira